Hadian Bagatanat Home Affairs ke Sarkar Pedang Kelapan Phai Biang ya ke Meghalaya Residence Safety and Security Amendment Bill Arhajar Arpo. Haka khandru tarik unai wiang Arhajar Arpulai kinongelam jang kanyotrap Youth Council HYC kilawan bani kendo usumbut Menteri Rangba Kejela wa Preston Tensong. Ban Panjing Syai lor kejimpan Phai Biang ya kenega bill. Habagran ni gelat patai kubor Presiden ke HYC ubak Roy Kupar Senrem uliatho bahak ni kejinya kendo nak yang usumbut Menteri Rangba Kejela. Uliatho bakadau ke Bagatanat Home Affairs kalapan Phai Biang ya kenega bill. Kalong bakal betha ek Sarkar Jela bakan Bishar Biang ya kikat to kini gibentah kenega bill. Kam tamban pentikna bagi an ke Sarkar Jela kimdai bani tengko bat ki an ke Sarkar Pedang. Ubak Roy Kupar Senrem uliatho banakal yang usumbut Menteri Rangba unsakot nak kejingalang bat Kibriau Kibaidan bentah nak bentah ban Panjing Mud ban juba balor kini kesiti ke bawan nak Bagatanat Home Affairs. Bat kumjuk bentau kilat kelenti ban penti kena bagane gabil kandai ban terikam hagane Kejela. Halor gejing penslam ban ajing menjur ya gejing penterikam ya ke inline permit nak yang keseng kala Panjing Syai na sembut Menteri Rangba. Hagaba ulapan Syai bahaduk mentahi nak yang ke Sarkar Pedang kampat jubab Syai halor kene kamat. Ndrai ulah kular bakum ke Sarkar kandang buat dian ban pen urlong ya kene kamat. Habakeli halor gejing penterikam ya ke Meghalaya Residence Safety and Security Act Arhajar Khandrio. Hakikat tu negi bentah hasor Shillong, Presiden ke HYC ulong managal yang kesengkan umhun ya kene kaan jeng kesenam Arhajar Khandrio. Namar bakarang dai kaan ka bampat dabyang. Batkan omlak bentek lakam megejing rung kertep kibreu ke banabar Kejela. Kumta keseng ka kuat ban penterikam bed ya ke Meghalaya Residence Safety and Security Act Arhajar Arpo. Mo kata MHA kelapa itu kabil kelapan Phai kelai itu kabil satu Sarkar Jela haringkat kikat tu kan itliki jingken tho di kadang ban yashai babalik MHA kapha ya kan kabil satu Sarkar Jela bat ke baka Sarkar Jela kan le halor kan jingken tho la ni ka observation jok MHA ngilayo ban kendu ya sembut Menteri Rangba jok Jela ba Preston Tungsung ban keli ya kata kajing batha la ni ka direction jok MHA dia kajing yang keren kajongi nak kaliang jongi ba Preston la penpau ba kaladon ke city kablawan na po ka MHA haringkat kajing penpai ta kabil bat hakata ka city ka MHA kalapatha ya ka Sarkar Jela ka kadaiban revisit ya kani kabil ya ka balapa saus nem arca ako ya bang geli ya kidau kiba kita kidau kiba ka MHA ka ai ban penpai kelai ya kani kabil nak kaliang jadi sembut Menteri Rangba la penpau yang iba ka MHA kadon kata reservation by day bakumnu bak Sarkar Jela kan penteri kami kini kendon banbu ya kita gigit lani ki kherdop ban check lani ban regulate ya kajing rom jingmi jong ki priya ki bawan ki we pat ki Jela sakani ke Jela jong ni di ila pentep ru yang iba hak by day bakani ka kam na kaliang jong Sarkar akini kisngi ki bansawan kan sakot ya kajing yalang ya ki stakeholders kemud ya ki sing halang ya kiseng sai tertib ki rupa mat Jela ban ya keren halor kan di city ka balayo na MHA bat ban thawi kilat kelenti bakumno ka Sarkar Jela kan jubab ya kan di city lane kai ka ba maka ka hab ban le kenang bangin la ban penting kena ba kan ka bill ya ka bala pas usnem aca ko on la ban penteri kam lane ban yo ya ka send do governor ti nakaliang ka jongi ngilapan ru ya ka city ka ba ya kabak MHA kalau hak nama nak kalian jawab sengin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya kabak MHA ka ai kenang mengin la pan ai jimut ke Sarkar Jela ke kabang ke Sarkar Jela kan le na tentang bahatam ya ka kenang ban penting kenapa kini kebel kan trikam kidon artli gijing doa gijongi ko we galong ba hadin ka resolution belapa sosne ajak hak kendai ka Sarkar Jela kalau hak itu resolution syaka Sarkar kami mandawa bade menteri kami ka LP tingila keliru kai ke bajai ka LP kena kenma kini ki syua ka election hadin ke election syua ka election ngilawan bani kendu sembut menteri Rangba angkat itu gajing yaki ang tiap po kerdop jang sekretariat atau resmi la pula ringi ba menteri Rangba angkat bat ki cabinet minister kin salit bani kendu yo home minister bat yo prime minister jong Jela jong ka India tila pentip ringi ba chief minister angkat bagi minister kelaya kendu ya hadu yo prime minister jong ka India bat habaide ba KLP hadu mentang hadu tak ani khidmat ka Sarkar India kampat ai ka ke Basyai lakap menteri kam ni tinakala ano kaseng sa sisin pat ngila banjur ngila ong ya sembut menteri Rangba ba
ka kamram jo ka sor kan jela bat jong kayum dor bar thau en baru ko wela ni kin ru phongut ki amali kamde ban cukut tang ka pa se ka resolution ringi kwa ba ka sorkar jela ka de ban yalam nakhmat ban penting kena ba ka sor ban pen su thu ya ka sorkar kami ba balai kum ka jela bat kum kirit bat ka ni ka jela ka jong ni don kam ya ka LP tina kaliang ka jong sebut menteri rang ba ula ong ngi ba kajing ya kajing ti kajing khang jong ka sorkar kami kampat kut kaliang jong ka sorkar jela kan nang yele ban pen kenma kan nang yele ban kentu ya ka sorkar kami bahkan menteri kami ke LPD in the meantime makani ka harju ka poru ya kata ya amendment bill jong sedang acar ko ka sorkar jela kan study bat kan sangkhot yang yiru pan ya kran bat ban ni flu jingmut halor kan ni ka jing tho ko lawat bo damage